Karakshula Cintram Amsio Shumila Organic Producer Company Limited ni Dudul Mumbai Katal Tangnok Singzakha Manjaka EM Robindra Dev Burma Shumili Subzonal Chairman Binoy Dev Burma de Hazamara Agriculture Superintendent Officer Bidaljoy Dev Burma Kushong Ashla Shumila Organic Produce Company Limited Stramnani Bagai Cintram Amsini Katal Tangnok Stramnani Chingrizakha Ashali Pada Manjaka Shumili Subzonal Chairman Binoy Dev Burma de Hazamara Agriculture Superintendent Officer Bidaljoy Dev Burma Kushong Belai ke tongtong saltini je Shumili Farmer Organic Farmer Producer Company Limited jeta Mission Organic for Valuation Development in Northeast Region mane jeta MOBCD NER mani o scheme ni autayo jeta company form khaimani amo Shumili FPC abor ni kaisa as per provision of ko scheme jengro kaisa collection center tongo snamjangnai angkai kaisa hangkai processing center abo aros namjana ini kaisa ro tong Cintaram barkathal Cintaram sung tini mo jengsa paikya hangkai amo hangkai je processing center mani amokai processing unit kai 18,75,000 taka ni kaisa estimated cost amo pangjangnai or rangni bisingtei hangkai kaisa hangkai collection center kai 1,25,000 ni bising pangjangnai hangkai amo hangkai hai je sudu organic produce rong simi collection khaine bro kaisa company amo Engkau am hai borok ni hai Shumili ni kaisa company hai mane tripura kama jaga no scheme under company form khajak tongo ka am hai no joda joda company je samung khainai am hai borok khainai je Shumili rok kai borok ni je registered 500 jon farmer tongmani borni elaka o je organic produce production tongmani amon collection khaine borok ro to winai collection center to winai borok alka jaga o borok kisa dam beshi kai phali rohnai am hai ke borok company profit bari nai Tapi kaisa processing center hengkai bibino jaga ni je elaka bo je organic rice production nai especially mane scented rice production nai hengkai tai jeta onno FPC bo jeta ama hai no borok snamnai tongo production nai tongo kintu ba aro processing center kring hengkai borok o mal no pai tuinai oro borok processing khainai oro packaging khainai borok phali rohai mano hengkai ama hai ni bagai ekta sujog rona bagai borok kaisa mane sini department hoite kaisa government assistance amor rojaka scheme ni provision kai belakhana tongthogo tini ni salo omahai kaisa processing je oro je collection je oro kaisa center jeng organic farm ni bisingti je manmani abong kai chin agriculture ni hezamara SNE under 3 subdivision bisingti klayo Omahai Cintram hai jagao omahai naitok jaga jeman mani bagi belakheno kaham tauni bagi kaham suru kaham simia oro almost pray 14 ta bisi o elaka chinio subjonal andaro gao 14 ta subjonal ni sorry village committee ni bisingo kabama chini bororok kabama chini agriculture ni kabama organic mani khlailayo jara jumiarok borok mai kayo mayo kabangma doram kabangma mai motom tongo madubi tongo aboni loge ko hugo guria tongo guria bo kabangma podre pod guria tongo aboni loge chini kabangma borok hasing sutui mogodam amtiro kabangma khayo abono borok tubui collection khlai borok borok kaisa abo sudu abo simia sini jara kheto khaine rok Hukbar belaika hamjana hukbar khainero borok bo bongni maino tubui kabangma mai oro mix khaifano khasa bai judi no tabuk je kabangma maino judi ar mix khari kha kina already a mai kino motomui thango hanga bazara bo packet jatiyo kha juri phalka hangkai kabangma chini tabuk kheto khayawui no mai chai tongne tong baire ni mai rum paisao kino borok judi abone ekbar duibar sak hangkai Obo kino borok bazar jat khai manai mana bazaro borok sell khai manai kam kai sell khai manai obo emon ekta point nka yang kana o tongo our lady obo anytime hoito tabu 12 jora college ni mano yang Tripura academy abo 12 jora yang bo haino kabangma tongo aboni bisingtui truk jori khai karo bank rok oro current kono osubida kore oro 33 kV ni sub center kotorma tongo aboni pore oro tabu jara oro rubber grower rok jara rubber khaine rok bong bagi borotam khega smoke house khlainai mane podre pod oro krengsa jaga phaikino kabangma manai no nuk manai jat oro center je khlo mane
বন বাকি যে উদ্যোগ না চিনি জামিনী বাবু বিশেষ করে চিনি SSI ববেলাইখানে উদ্যোগী না খা ইদানিং কালো কবাংমা জায়গাও নব বিনি আন্দারও যত ক্লাইমেট শুধু এলাকা সিমিয়া অনেকে মনে খায় না বরকাথাল এলাকা সিমি না নিনি সিমনাবো যেভাবে খাইও যেভাবে নিনি হেজামারাবো যেভাবে খাইও তমাকারি এলাকা যেভাবে খাইও সুনাই এলাকা খাই যত জায়গায় সমান তারেলাও খাইনাই কাহামখাই আর সঙ্গে নাইকেল দङ আবনি পরে চিনি আর সেক্টর অফিস দङ তাবো পূর্ব নোয়াগাঁও খুমতিয়া স্কুল গানাও আর বাহাইनो गोबां चिनि समस्या दंहाय कृषकफोरनि आरो जों चिनि मेडाम सं दङ सिरि सार सं दङ अरबो चिनि जत स्टाफ अर्गेनिक फार्मनि जत चिनि आरो कमिटि दंमानि ताबो त्रिक आइं दिगि मानकिन थां दं वार्ल्ड से आइं दिगि थां दं अर्गेनिक फार्म दिगि थां दं जेबाबो रुगा रुगि इंखा आ जागा ताबो बरनायो उइदाउट निनि कोन फार्टिलाइजार बाय बादे तामो बायखे जों जेटा रुग सुगनिया जात आबो बाय भागे उत्पादन खायमान आबन बरक ताव ट्राइ खालायो एबं आबो रिसार्च बसुलै दं Hezamarani Shimon Misnikok Tum Chinik Kwarang.